selamat datang sapora tepak kate mangan Kanjeng dosa niku bedhek dito pendolimo seperidu asareng kalaben Kanjeng dosa Sekar ganggong sugi kendel kene kok sedang tengah sugi kendel katuana Kanjeng dosa sanonto makele adur cebir bibir di kamon pajet esto senga di kakabula pacucur Novita Sari gentongan na ate bula iya abekelan waka atur andi gelar suit bila turun kabo bolake sare bola katika pon tabuk cucur maki bola sekut apalagi anak samsuit nying lah samsuit yo Mas Yanto bola maki masih sekut gudeg. bola nangis bila ater suit le andi akrab sergap raja wali di barak walet merah tanggal telok bulan sanga akar je kan bulan ketika ngojak tak jujur bayi le margati kakak bulan tak engak kok selamat datang ruak sambalado longku lares idala juta engak abekelan esoronan yes tadi anak cocok ruak pese iya pikiran kendala mulai sapan saking kabula kum lakonya ke yo Mas lai iman yanto kabula tika lakonya ke walet mira akar je ale apolom niko banjoker bila joker akar je tanggal petolekor nikot petolekor kabulan tika tak kelar esto cukan bulan katika tak kuat miser sekar gahanggung harto har selamat datang pak tau do pak kakayakan pajet pada ruak joker aniko duker pekeran walet mira iya najan katika bulan tak kuat nisan kare eman bulasan sekalian lagi menang tenggi benila cunang teng pokok nyaman ambu edi ngaki engkok pamenang papareken bila papareken buru kok ambu Kang Masatari reng segentang panikaan raji epon junan dalem Kang Mas abita tak along bolong panjenengan sarten kaula mak datang panjenengan emimpe Kang Masatari abolonga Kang Mas neku dan kaula tanang sayang Tojo angkah duka wazawaj duka makabin kau lereng laki sanya masam suri potra laki na Abdul kalaban reng bini sanya manopi potra bini na Sundari kalaban mas kabin 100.000 rupiah tunai sah beri pesen namun sah belum cuy sapok sarang Kang Masatari kaduai
kak banyak toko na lengkeleng ang raja sengan di satari peker kerong tuli tampoi kera pekeran mak terak bila makalo ratosan kareni sertoro aja rubel anti apa tanggal 2 bulan Sapolo rokon karyaban Putri Sastria asarong pada asarong kengsenya mana sarong selara mun perak makia jana apel ramla tekak satari tau kiago apolong ireng apolong kang emas seeman katika sorang-sorang panas dingin ruak gadung nih serbu kapelati pekeran walet mira joker teti seto merjai wak calon karjo tau kia julu beseko sia ya Yus posaka samsuri kaya buat na Yus yuk ruak beda panas dingin abini bolento di setong arwah sergap Raja Wali pakun ingat yuk jaga yuk nirun karesana pakun nuruti regedo buru tahu bulan aku atas kayangan le putra terbuat ruak sari juga nuak bunga mo latih mata di kaban bula maalong polonga Niko agrop lokal sinder ketua Nabi di Rahman are-are eman pakun nuruti kang nasatari kareni ser pakun nuruti renggendo calon karja Bapak Halid are minggu tanggal 6 lekor bulan Sapolo apolonge ayo hol apolonge kang mes tak nyari ya dan kau lereng lain renggen ngubel anti apes orang lain Saporo kau ledok Pak Kalebut mosen nih kata barengi benjuka ada agrep samangken sahe akar jene kak kanem ko berarti ki karelele mak seentara naneka ko ruak jokor calon kerja bulan sangat tanto karjona ruak ka imam pada apolo bila kang mas rubel nang keerukon karya aniko beda kaduk neser lokal sinder wahalet akar ja tanggal 6 lekor bulan Sapolo bila walet mira karjana pada para tanggal telok wak nang keosesa pake bila jailani le tanggal belu belas akar ja atas nama Niko putra terbuang nape boleh wak putra terbuang calon kerja daripada tekak merjo lokal sinder wa halit tanggal 6 lekor bulan Sapolo arwah kak sari pada longa polo seneng tada pada akan tong tak tale ke jipno nape boleh sergap Raja Wali Niko pada mare
kerja tanggal 6 bulan 10 agar je mada tengah bunga permili bila rahem ayana kusi arwah beda arwah panas dingin bunga melati cukan putra terbuang cucu Ape boleh ruang kerpekeran arwah badalukwi kades benasa arele nape boleh aniko pada kejit no akan dong tak atale niko sujaren ampun ongkang pak apel ram lakir pekeran cukan bunga melati nape boleh bunga melati kerpekeran niko walet merah sergap raja wali panas dingin niko juga pada kerpekeran putra terbuang walet mirarwa kerjana tangkal telo edi ka adarang manarua senare matamoy tamo tanggal telok bulan sangat mada tengah bunga pamili walet merah cukan marjani ruang calon kerja tanggal 6 bulan 10 kerjana ruang bulan 10 sesa paket adik niat terjaja nangge sesa paket yang to Abdurrahman le bila Abdurrahman gini kok katuana lokal sindir akal je atas nama Haulid gini kok tanggal sesa paket apolong terus bulan sangat nah iya perak mencarianto sesa bulan lalema ada kare-kare eman tade pesana kare nisar bakun enga ane kok pada mau karabit ngambek tamu ya jailani tanggal 12 bulan sangat mau karabit sahri Kang Mas Rube naga putri sastria daripada reng genteng tengah hajar mako seeboki kapi santari seekabelia cuko nape geniko seekabelia nape cuko kare eman kare senang tak nyari ya reng lain Kang Mas Rube niko satari le abi 10 juta kare eman kare senang bunga family reng lain reng ganteng orang lain reng lain cek laju mulai tekak sasoroton beri 10 juta isi oma wah hah? isi oma bayi cak nabe nasa sorotan cak nanang bereman jeri tinambok ya mulai na kuala cuy ongkura hela bunter Presti najana baci kakak ateki nisan sabu kecil mak mata mak ki ngocak beci jek satari abri 10 juta sabu kecil kak pungkana marena iya Bula beeri Arya benua ngantos pas ketemu binina telok
le bungkam. Ya Mayu, keputusan dari ketua agrup Sangguryang Sakti bersama agrup Kanjeng Doso Telok Empak harus eka bareng. Matur selamat datang Kanjeng Saumur Rina Manggolo. Yo ayo ponakan bula abri pese wak sae keton daripada lancan umur teka aja gentong tak atale nang keerokon karya bila ilham abri sae ketong. Selamat datang Tani Satile putra Sagera Jengkal Saumur sujare narua pada Rifki Kendel Niko Kolong Bana Bulan Niko Ilham Ben Pendawa Limo Seberidu tanggal 4 bulan Sanga akar bila ilham besena satakam roak bede Ahmad ko ruak bedang cukana setia hati iya le arwah yudi calon karja cukan iya akarja atas nama ruak Raja Singajaya pada kecungi maklir kiliran roa iya pada Apollo ma tenang tukang kecungai roa yudi seeko cak tantona wak setia hati Romo Sujaren roa Lutfi pada Apollo roa Yudi le nang keerokon family iya dan ke sasa makin Niko Marjuna le polong ben bule bila yudi wak sasa paket wak kecukin pada Apollo bila kak suki kendela wak pada ongke kadi boleh bersedih akan tong taat tale pada ongke karina
Raden Yasid Lutfi bila iya Raja Singajaya Aniko seakar calon karya tanggal sagemi arwah bulan iwi sangat setia hati bila Lutfi putra kades penasaran ilham go iya nang keose sapa wase bila yudi ruang rokon famili sujaren Neko ilham le tak andi PCE buan amain eketen juga naka asbalen pada tangan torong bila kejipno akan tong atale sekarjana iya aniko bu len sapulo terima kasih matur saibu sekalang kong tak ende anyanyi ya yo mayu mulanya anyanyi mari nanyanyi mari nah lah madetika turun ale ratin entara lencelenan rawa kamungking temor nikok carek beitile dupak carek beiti asnan made turun pak carek ebri behencung selamat datang putra karaton aniko makpun alongku asnan made turun adule made turun bu carek napa eka bering anapa mata eka bereng niko beda salam rombongan pisan dari weton Erwa seakarja dosa trawi pon padebu. Nah, Edin tuh Pak Carek, korek di monitor Pak Carek mele motor kok. Yanto.
luluwagi kare sayang saumuran kaandian kare esto kare eman jeung dina ati Kareman mula jadina aki Subaidi seekocak ruwak bapak jarek mun oreng ani kok cek pasrana Pak Jarek Subaidi Kak Satrawi laben Mbak Uus mon alako ilhaman terbocurang kana ponakana ben ilham pamilo kare sayang ningku kenal buktena kare esto bana bola jak ngocok
hartohar nape boleh sambaladoro ahwine begia boleh kajengkal saumur putra sakera putra karaton tali sakti papolonga oleh pada agoyang kapi Serena nomor 5 Kak Dinto cukup umur langsung pindah ke nomor 6 juga eka bareng atas nama tali sakti mon aniko le tali sakti aniko tolak calon kerja metromu juga taretan pandi apolong le laben bule aniko dungan hartohar nape boleh wasambalado tak apolong rasa tak kelar corak pandang tiga jomujo arwah bedele putra karaton putra sakira juga cengkal saumur selamat datang di kodruk tabengsor semul jele pak kale bunuh madarno bila hartohar tantona haryono wasambalado kawine pada alongku menjot tak kenal Tapeng Sormat Hawi kalebun Materno Wardi kagula menepanjat esto mon aniko le taratan pandi ayo jagai tali sakti angkarja bila dapat maka betona tak epontona ya torana dongku tali sakti ayana roni se agarja bulan sanga arwah tantona tanggal dua kare aja kita ini jajana andika mata enga janji selamu iya mon aniko le rama matrakim nikah pandi masuri mara akarja kara eman tak kera lecek bila enga kakila roa bede tantona putra sakera janggal saomor arwah rina manggono isar kabule manghopi perak kaca pada tiga sorang bola perak kare adat mon arwah le cengkal saomor aniko bentali sakti kara eman le bagian ngalamun robananga lembak bayi bila gak atur arwah suwit-suwit pada ngirim roa gak iyo putra sakera pona pada badayono pokok pajujur beneti kata nyari lain stop ben mula bekto atamu
sengak lopai asnan mengecunga cengkal saumur putra sakera jadi putra karaton tali sakti hartohar jugen sambalado nung ngecung panyaman mun enika le ada putra karaton jugen wak putra sakera cengkal saumur nyaman kecung ngareng sora soro yi enika madadungan ramamat akib arwah beda tali sakti arwah tolak akar je iya kok madatang mua family rukun karya selamat datang ambar muda putra pakondeng nape boleh geni kok mata dewa ngana mak tak pada kak matrakib anak mada mandi kak matsuri tak ketinggalan apel pot selamat datang bocur jaya arwah pada cengkal saumur putra sakera duh putra sakera hartohar sambalado napa boleh ruang hartohar juga sambalado bungana cengkal saumur merah aniko merah aniko roale selamat datang selamat alangku ambar muda tapeng sor putra tali pakondeng mata sakti wa dewa akaraja bulan sangat tangkal dua ayana roni arwah madana putra karaton putra sakera duh tari sakti tak kaji kelet cengkal saumur bila kak rawini anika sambalado tantona juga pada alokku cengkal saumur semul jakak sarwini masuri cengkal saumur putra sakera tali sakti bila ada tararwa setolato putra sakira dungan jaya arwah pada dungan kak rakib rajuni kok polong bendera adik niat ayana roni kabunga famili pak rakib semalam rukun karya tantona pun sarasa datang be umpang arwah Haryono yuk bagi Karina gelumak ngicung Rina jadi Rina Menggolo Rina Munalika le sip tali sakti selamat datang tak kira nyorot sebungso tanggal 2 neko kerja nama datang bunga pa milih mon semalam tantor kun karena pe pole neko beda sambalado harto harta katingkelan along polong bencengkal samor asna selamat datang istana ukir mata dewa pelamboyan putra bakondeng nape boleh tapeng sorambar muda pada alam ku tak kira jorot sebungso
nape boleh putra sakera tanggal 11 niko karjana saedon putra sakera putra karaton sambalado tali sakti cekal saumur harto harle tali sakti keniko Narianto akar je tanggal 2 nape boleh Pak putra karaton ane kota torongan nape boleh keniko lek Masuri Junaidi Pak Kalebun materno nyamana bunga family pesena laju solo pesena laju solor udah kendel tak lebur je Mas Mudia tak ngecung kok lapor ayo lapor lapor ayo lapor lapor kakalebun misnal alapor apolana banyak rek akar je lapor ayo lapor yuk Supriyatin Ida ayo lapor lapor kapak saitun sanunto sangguriang lapor ayo lapor lapor ayo lapor ayo kalabang misam nyari akan nenang burung ruak sapale ngombi tarnya montarnya nale tombu terminal sip cok karo cok kembang aja kur sepatot kalebun kelukur bu kalebun kalak dah kalebun dah mak iya lengalengi werema angki dingin dia di sak bodoh iya keng kalebun mun berak abine situng rogi Jano bedebu kalebun. enjan kok berak tak nyoro abine berak abelo kalebun mun situng rogi kudu telok jak nang kalebun misnal Jano. ada Minta ada nak aki deki debak ke Roma. tak hebat anak lagi meleh duh jadi amak kose nasi saya tak beli yo cek reng sabareng saya beli saya beri yo saya bisa COD Ot. Awas. Keonggaan. bisa COD lapor ayo lapor ayo lapor kapak kalebun kelukur lapor ayo lapor ayo lapor Pak Kalebun berpun Asnan Doron. Asnan Doron sanunto along polong kalebun misnal kalebun kelukur lakar pan anu lebun nyama ya mengojak kalebun osnan kalebun kelukur taan aja tak bisa aja haji osnan pendenan keng tak kamu kawet nah ikan mana tak kamu kan jadi onjak ojak aji gelu si paling patot bodoh Haji Yanto aduh Haji Yanto Yan. hah bodoh anakku na pokoknya parabil pot iya pak iya ngereng ano kak dinto beda salamet dena pamuka sarido nangki
nikah tandi ibuan mak usai dua ibuan nikah tandi ibuan lah sip teloy lah sosok kastanay sosok kalebun asango ben kalkulator Kalangko. siap buka lebun celep laju buka lebun asan tekep celep Kalangko. coreng panas sari ya angin masuk bapak nain terdeinjo ke kalebun miskin alhamdulillah Terima kasih. kastana tanya ibuan Tiga nih kocane si anu penyakit menikun anu tiga aja dadi penyakit kasih lain. embo Mbak dadi penyakit mun 2000. Turun jauh dari sakule. kolek pak bun kolek na saiket bun kolek na saiket 2000 ya alhamdulillah Oh, los live ke kapi. alhamdulillah tak terus tadi kan ibu menjarak ya Ki. Mun niko hidup kalebun misna mun niko le Pak Kalebun misnal Pak Kalebun niko gelugur BJ BJ telo tahun pun BJ gini kok Pak Kalebun ke lukur BJ tahu kasih katanya BJ 3 tak tahu BJ bejana ambu oh sakalang kalau Pak Kalebun pangistona bunga nama tadak pada tamoy apel pot laguna saya tak toron Pak Kalebun acil bijaksana saya tak toron bijaksana ajalun apolang lebat Bu Kalebun cek sabar ane kok mak cek sabar Pak Kalebun bungana kak satrawi bila marah aniko esak senge Pak Kalebun misal enawi grup sangkuria selamat datang geni kok pada kormi semlek bila kormi sem geni kok abaya kok kehedina pepole metri biola Nikah pendi pada pada angka sanonto pada kolo satrawi soro ogele seakar jadi kok satrawi le ruak Pak Kalebun misnal kok Pak Kalebun misnal pada apolo ani kok cocor berbuka lebun seeko cak Kalebun BJ Kalebun kelukur le arwak pada Kalebun misnal kade eman jo asa pesa kare ni serba Kalebun tak nyari yang lain aku sayang kamu Muhammad Salam aku cinta kamu Tipian Nyonya Saripa Kalebun kelukun cek pasrana yanto orang ngadu cek saporo kak salam Pak Kalebun cek saporo Montak saking Kalebun sabar ngambek tamu saare benteng Pak Kalebun misnal ko aniko bersama Muhammad Salam Panglima saya mulai jawab Pak Kalebun misnal
prabot Tentona Pak Kalebun niko ke lugu gani kok pada tahol nape boleh pada sutile arwah le pada ram dan le niko nyonya natipian niko pada tak tara natipian ani kok pada nasir pada tahol pada paisol mahmud diko bila tahol mari pada teng bunga family Muhammad salam ke akar je eko marela aniko tahol polong benebulan rakyat kelukur aniko pon pada ngirem ruang la 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 cukena kak satrawi Anwar putra karongko seeko jak Pak Kalebun kelukur niko semule jak Pak Kalebun wisnan acara jajar bana bunga lebun putri kende wase ani kok katuana putra karongkong Anwar la 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 oh 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 mon anika Pak Kalebun wisnan la 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 semula jak Pak Kalebun kelukur kare ajanji mula eman mula katika senang lebur semula jak Pak Kalebun kelukur aja jalan pada epangku mon pacat nisar kabula pacucur tiga benar mula janjina sejak paburung Kalebun anika benar Pak Kalebun kolong benar mula pesena pon etarema senang lebur sampai tak angin tedung tak erosako benar mula benar orang lain ayo Supriyati aja cara Pak Kalebun putri konde la 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 niko sengirem salah kidungan tak ambu oh la 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 kira burung tiga sorang seepeker bula katika asnan eman ongku terima kasih matur sewu sakalangkung